Ndisela abantu abakho then kufike omnye umuntu ezoba assessa mhlawumbe i-exam esetwa national government ufika abantu abakho bepase ngama-colors aphezulu nawe ungutitshala uhlala ubuyumva uthi hey ndiyayibonga inkosi nibasizile labantwana amen ngoba bona behamba ngento bafundisileyo uyonwabe ezotitshala ukuthi labantwana kushuthi nyani bayivile lento because ukuyiva nje eklasini abafundi bayakwazi ukuthi amen bathi abasho eklasini kodwa bathi yes sir yes ma'am bebabuza bona yes when you understand ukuthi yes uthi nami ebuzo no you understand konke yes kuyintokozo mase kufika lo bantwana sebezo assesswa ubabona bepasa ukubona ngathi bayivile le ndaba amen kuyintokozo ya teacher nomphi ukubona lokho kodwa the opposite is true kuyishame kubuhlungu ya discourage uthi abantwana oqhube nabunyaka wonke uvuke kuseni ungena ama morning class afternoon class Saturday class ubacacisela ubuza ukuthi akunamibuzo na seyingekho imibuzo uphinde uyiphinde lonto uyifundisayo ubafundisa ungalali uprepare lessons for bona labantwana ukubabonisa ukuthi nansi lento isebenza kanje lento asebefika ku-exam makuphela unyaka basihlephulele nje 5 out of 150 8 out of 150 bekhona nje bakhona bakunika ipresent lika 0 out of 150 and ngowenza kwabo bathi awusifundisanga kwanto emakhaya siyazi ibi nabantwana umntwana meziphethe kabi bethi conclusion abazali bakhe banjani amen meziphethe kahle thumeke hlonipha lo mntwana ungamthuma eshop abuye uphinde umthuma uthi esengikhohlwe kunye agijime ngenhlonipho engenankinga engalindelanga imali nawe uyafisa ukubona abazali wakhona imfundiso ahamba kuyo lo mntwana amen la sikhona sibona uJohn ebebafundisile elibandla befika ukufundisa iqiniso elibandla ngoku sekufika isikhathi sokutestwa kwelibandla sekufika assessment esuka ngaphandle kwelibandla kufika abaprofeti bamanga mawufika abaprofeti bamanga umbuzo uJohn ebekubafundisa ilizwi ahlale enawo ingaba bazohamba na kwisifundiso ingaba bazohamba na kwisifundiso mase kufika isikhathi sokuvivinywa ulule eklasini ukuthi yes I understand but mase kufika i-testing sokubuza umbuzo ukuthi I understand ngempela na bayabonakala ba-understandayo nakwinkolo yobuKristu kulula konke ukuthi siyalazi iqiniso silifundile iqiniso siyawazi amavesi singawacula amavesi but that's not the test i-test ukuthi mase kufika ke ngoku apho lamavesi kumele uapply uzo-apply na uzohamba njani na indaba yobuKristu bazalwane akuyo ndaba nje yosuku olu1 apho waya ngaphambili etenteni waphakama isandla wathi umthandazo othile umbuzo obalulekileyo uhamba njani na it's not enough bazalwane ukuthi weza bakubeka izandla abafundisi kwathi hayi ke phinda le sinner's prayer washo this nawe wayiphinda emva kwabo kodwa emva koko waphuma inkambo yakho yangavezi ukuthi utshintshile ngoma yesiZulu isho njalo ithi inkambo yami ikhombe ke mayiqala ithi mangingabe ngiziqhenya la mangithi ngofile nya kodwa izothi mayiqhubeka nenkambo yami ngingasho njengomlomo ndithi ngifile mina esonweni I am dead to trespasses and sin kodwa inkambo yami ikhombe kuyena owangifela nathi bazalwane kumele ukuthi i-test is not ukuthi wazini ufundeni uhamba njani zimzalwane uJohn ufika kule ndawo lapha ibandla pho lihlaselwe ngabaprofeti bamanga but before ayodila ngabaprofeti bamanga kumele aqala abuye kubazalwane bakhe nina nihamba njani kuba umprofeti wamanga ungena lula kubantu abangahambi ngeqiniso umprofeti wamanga ungena lula kubantu abangahambi ngothando umprofeti wamanga ungena lula kubantu abangahambi ngokuthobela uNkulunkulu It's easy to fool abantu who think they know truth but they do not walk in truth. It's easy ukukhohlisa abantu abathi they know uthando but ezenzweni zabo alubonakala uthando. It's easy to fool abantu abathi bayamazi uNkulunkulu but abamthobeli uNkulunkulu.
uJohn umele abeke isisekelo besithetha ngazo nakuveke edlulileyo ukuthi isisekelo kumele siqine kulo ibandla before silixwayise nabantu bangaphandle. Before soxwayisa ibandla ngamanga kumele siqinise ibandla kwiqiniso. Before sokhomba ubumnyama obusuka ngaphandle kumele siqale siqinise ukukhanya okukhona ebandleni. Before sizothi izivunguvungu ziyeza kumele siqale siqinise ifoundation yendlu so that masifika izivunguvungu sithola ukuthi le ndlu yenziwe kwidwala. And amazing uJesu ukuthi efanisa lezi zinto zimbili uthi yenziwe kwinhlabathi yenziwe kwidwala. Izivunguvungu sifika kuzo zombili. Imvula sifika kuzo zombili lezi zinto but ukhona ewayo khona emayo. But before ufika izivunguvungu besibona izinto ezibileyo zombili. Besithi ziyefana lezi. Besithi lapha zizimvu zonke lezi. Mase kufika izivunguvungu bese kuyavela ukuthi hayibo kunembuzi lapha ibizipeyinte ongathi imvu. Mase kufika imvula lo paint ibipeyinte ngalo iyasuka sekuyavakala hayibo imbuzi lena. Mase kufika umhlungu sekuyavakala indlela ezikhala ngayo ukuthi hayibo le imvu kodwa indlela ekhala ngayo le imbuzi. This is a goat. Ibhokhwe. Amen. Bazalwane nathi kumele sinixwayise izinto mhlambe kusekahle ngoku. Kodwa kumele siqinise izisekelo so that wazi ukuthi wherever you go izisekelo ziqinile. Ngeke sikwazi ukukulokhela endlini sithi ngeke uphume phandle. UJesu uqome ethandaza kuJohn 17 uthi andikhulekela ukuthi basuke elizweni. Ndikhuleka ukuthi bagcine bese elizweni. In other words, nathi sibazalwane ngeke sikuvimbele ukuthi uzohlangana nabani phandle. Ngeke sikwazi futhi abantu bonke ozohlangana nabo. Into okumele siyenze masiqinise izisekelo kuwe qha. Uzalo oqinileyo kwizisekelo zelizwe. Baba ngahlangana nabani it doesn't matter. Any false teacher efikayo kuye it doesn't matter because uqinisiwe kwivangeli nakwisisekelo selizwe. Abantwana abancinci beqinisiwe kwisisekelo esikoleni it doesn't matter peer pressure. In fact if sithetha peer pressure babo abazo influence abanye. Anditsho njalo iBhayibheli ithi umzalwane uyityiwa yelihlabathi ukukhanya kwesabathi salt and light. Nguye oyi-peer pressure kwabanye. Nguye kumele uinfluence abanye. But you can only influence abanye if isisekelo nakuwe siqinile. Amazansi balulekile lezi zinto because some of us we know the truth but we are far from living the truth. Siyadlala bazalwane sejoke ukuze enkolweni sometimes because asihambe kuleqiniso. Sifana nomfundi ozitholela u0 although he attend class the whole year. I-register igcwele isignature yakhe but ingqondo empty imfundo. Esikoleni makubala abafundi ebebathenda ukhona kwilist yeclass. Kwiclass list ukhona but kubantu mase kufika exam uzitholela u0. uJohn ufika kwibandla naye alifundisileyo and uJohn kumele aqala alungise isisekelo. Amen. Ithi ku verse 4 khona uFirst John. Ngithokozile kakhulu ukuthi ngitholile ukuthi abanye babantwana bakho bahamba eqinisweni. Umuntu obuza ichapter 1 vele yafe 2 John. Chapter 1 vele. Amen. Ngithokozile kakhulu ukuthi ngitholile ukuthi abanye babantwana bakho bahamba eqinisweni njengokumiyalo esiwamkele kubaba. Kepha manje ngiyakunxusa nkosikazi kunge ukuthi ngikulobela umyalo omutsha kodwa lowo esasinawo kwasekuqaleni okuba sithandane. Uthando yilolu ke uthando ukuba sihambe ngokwemiyalo yakhe. Yilo umyalo njengaloko nawuzwa kwasekuqaleni okumele sihambe ngawo. Cela sivala amehlo. Baba siyabonga ngezwi lakho sikunxusa somanje uthi nceda individual sincede one by one ukuthi Thixo Nkosi inhliziyo zethu zithobe phambi kwakho, inhliziyo zethu zibe honest phambi kwakho. Apho siswele khona sicela umusa wakho asize. Apho sikuthakathaka khona somanje sicele futhi umusa wakho asize. Apho singenzi kahle siphenduke kuwe Thixo Nkosi sithole uxolelo nosizo ngesikhathi sokudinga. Sincede somandla sibe libandla elihamba ngoqiniso, elihamba ngokwethando, elihamba ngokuthobela. Nkosi siyakucela konke lokho egameni lehlomfeli wethu uYesu Kristu. Amen.
Zintathu izinto isisekelo lapha afuna uJohn ukusibethelela khona. Siyazi ukuthi mase sifika ku verse 7 uya ku 11 seyiqala indaba yaba false teachers. And umele abeke lezisekelo lezo because bese efika indaba yama false teachers khona imiyalo ezothusa abaninzi. Apho athi ubheka u verse 11. Athi ngokuba uverse 10 uthi uma kufika kini umuntu engafundisi lezi sifundiso ningamemukeli endlini yenu futhi ningambingeleli ngokuba ombingelelayo uyobe uhlanganyela naye emisebenzini yakhe emibi. uJohn usazofika asixela ireaction omele sibe nayo kubantu abafundisa ipoison. And mesixelela abanye abantu bazosola mhlawumbe nawe uzovisazela unembeza ukuthi ngathi akuyondlela yothando uMuslim. Manje cut line lapha kulomuntu ayipoison akuyondlela yothando. Sikhohle ukuthi u1 Corinthians 15:33 uthi bad company corrupts good character. Nalapho ufundisa ngama false teachers, wengafundisi nje ngento eyenzeke esikolweni, i-peer pressure or ini, wefundisa ama false teachers afike afundisa ibandla seKorinte ukuthi uvuko ekufeni alusekho. 1 Corinthians chapter 15. Ngamanye amazwi ukuthi sikwazi uyiqonda next week uverse 7 to 11 umele siqale sisekelwe ngoverse 4 to 7. Kumele siqale siqonde uthando ukuthi uthando lunjani, ukumthobela uNkulunkulu unjani, ukuhamba kwiqiniso kunjani, so that mase siya next week ukuthi makufika ke abayingozi ebandleni yini kumele siyenze thina. Because baninzi abazalwane abahleli kumabandla afundisa ipoison, and the reason yakhona yokuthi andifuni ukumphoxa umfundisi. Umfundisi ube khona ngiswele wanithengela isinkwa andifuni ukumoffenda lo mfundisi. Ndifuna ukubonasa uthando. Uthando kumele silulande eBhayibhelini. Asizicabangeli thina. Izintathu esiJohn akumele asisekele ngazo. And bese sisayithetha last week ukuthi mekhuluma ngalomama siyasola ngendlela aqhubeka kakhulume ngayo, especially mekhuluma even nawe false teachers ezizayo lapha ukuthi ukhuluma ngebandla. Amen. Ukhuluma ngebandla. Ezintathu lezi uJohn afuna ukusisekela kahle kwelibandla ukuze ukuthi makufika abaprofeti bamanga azi ukuthi zikhona. Eyokuqala ukuthi bahamba kwiqiniso. Esibini bahamba ethandweni kuthando. Elesithathu bahamba kumiyalelo kaThixo. Bahamba kumiyalelo kaThixo. They obey, they love, they walk in the truth. Amen. Ibheka uverse 4 indlela evinaqala ngayo bese bahamba eqinisweni. Uthi ngithokozile kakhulu ukuthi ngitholile ukuthi abanye babantwana bakho bahamba eqinisweni. Amen. And it's amazing because nguwe belishumezi lelibandla, webe umfundisi welibandla, ukusho ukuthi ukhona uyahlangana nabazalwane balapha and wabona ukuthi bahamba eqinisweni labazalwane. Ngamanye amazwi kuyintokozo kuJohn ukubona abazalwane behamba eqinisweni. 1 John 5 bethi 1 John chapter 1 verse 5 bethi abazalwane kumele bahambe kukhanyeni. Amen. Ngamanye amazwi even umfundisi uJohn into emthokozisayo ukuthi abantwana bahamba eqinisweni. Ngamanye amazwi uJohn akanamona akafika athi lona is more godly than me. No. Uyathokoza mebona abazalwane behamba ekukhanyeni, behamba eqinisweni. Kuyintokozo kuye. And uyibheka indlela ayibeka ngayo uthi ngithokoze kakhulu. This was great joy ukufika abantwana benibafundisa bepase ngama distinctions. Benibabonise indlela basayibambile manje babona bayibambe ndikhona bayibamba sendingasekho. Ncwadi ya Philippians so njalo nompostoli Paul Philippians 2 ethetha ngokuthi akusetyenzelwe insindiso ngokwesaba okukhulu kodwa azothi uNkulunkulu osebenzayo. Philippians 2 uverse 12 uthi ngakho ke bathandekayo bami njengaloku nalalela ngezikhathi zonke hayi nje uma ngikhona kodwa ikakhulu manje njengokuba ngingekho fezani ukusiniswa kwenu ngokwesabana ngokuthuthumela
ngoba uNkulunkulu nguye osebenza kini ukuba nithande futhi nenze ngokwentando yakhe. Ngamanye amazwi, yes benihamba kahle ndikhona, but how much more ukuthi kumele nihambe kahle noba andikho. Kunabazalwane abazinceke ezingcwele mabephambi komfundisi, mase besukile lapho baphila njengelizwe. Kunabazalwane abatshintsha indlela yokwenza makuthi umzalwane uzobavakashela, kodwa mase bebodwa baphila njengelizwe. Some of us holy on a Sunday, but Monday to Friday we're no different from elizwe. Kuthi John ndiyajoza khona babonileyo and behamba ngeqiniso. Amen. Asazi ukuthi John ukhulumile nabo. Amen. Mhlawumbe wakhuluma wa interviewer labazalwane mebabona ukuthi bahamba ngeqiniso. Amen. Ilisho ukuthi abanye abazalwane ningavutha nivuthe nonke ebandleni, ase kufika Friday usemoya bona umzalwane sesekonene eDodge, sesekonene eDodge. Amen. Abazalwane uvutha nabo, but mase ufika futhi lo mzalwane senza izinto azazi ukuthi azilunganga. Uthi uJohn ndithokoze kakhulu ukuthi basahamba kuliqiniso. It's not enough ukulazi iqiniso, it's enough ukuhamba iqinisweni. Isisekelo, even uJesu asifundisayo mekhuluma ngezazindlu zimbini, uthi mase echaza uJesu, lo owakhe edwaleni ngulo olizwayo izwi then alenze. Lo owakhe enhlabathini ngulo olizwayo izwi then angalenzi. Makufika isivunguvungu ziyabhodloza iphele yonke lonto. Sithi esiXhoseni umlilo wendiza lo. Ifire quick ukuspark up. Abantu bayibheka bathi yo, then emva kwe 2 seconds ayiphelile. Lento sithe sisikhalakhala lesiXhoseni into egreen. Sikhalakhala oyitheza entabeni. Uthi uma uyipasa nje kodwa isheshe iphele. Phela ecika umlilo ungathi bingekho. Amen. Kube nenkuni ezinkulu ezimbi ezingahoyekanga. Khona umthi esiubiza ngomthi womnga. Uthi uma ubasa lo mthi akahoyekanga, akana spark, akana mlilo omkhulu. Kodwa uzungabuya kusasa esavutha. Ungabuya msasa esavutha. Amen. Kunabazalwane basispark bafana njenge-cricket edumayo. I-cricket nge-New Year, boom, ezulu lesibhakabhakeni siyibone sonke ithi ba, sithi what a nice cricket. Within 2 seconds ayisekho. Kunabazalwane abanjalo ababhuma kakhulu mase kuthiwa kuthethwa iqiniso, but mase kuthi inkambo injani. Uthi uJohn unithokozile ukuthi ndibabonile laba bahamba eqinisweni. And ezothi maybe uverse 4, njengokomiyalo esiwamkele kubaba. Akulo qiniso elisuka nje kuJohn. Liqiniso elisuka kulizwi likaThixo. Because uJohn 17 verse 17 uthi lizwi liqiniso, bangcwelise ngelizwi, bangcwelise ngeqiniso. Sanctify them by the truth. Your word is truth. John 17. Ngamanye amazwi abazalwane akubazalwane nje abayebathokozela nje ukufunda ilizwi, but bebeze benenhliziyo zokuthi then ilithi masenze njani. Bebefana nabazalwane abencwadi yezenzo chapter 2 after Peter seshumayele ilizwi babuza kuye senze njani. Kunabazalwane abeze esontweni not because nifuna ukutshintsha, ugcwalisa nje ingqondo ngeqiniso, not to walk in truth. uJohn methetha ngokuwalk abazalwane uthetha nge-lifestyle, ngendlela yokuphila. Akathethi ngento ya-Sunday or nge-conference kuphela. Uthi nge-conference ucwejile ngumzalwane, but makuphela i-conference seyiphele yonke lo ndaba. Mfowethu uGama Elihle ngixela ngamumzekelo wenye insizwa yayi-MC ebandleni lakhe le-KZN. Mfowethu ndimazi from le-KZN. Uthi le insizwa lena yathi enkonzweni engu-MC, yathi umoya ongcwele ufikile. Yathi ufikile uThixo. Yathi le ndoda masigobeni sonke phansi. Ithi bandla lagoba phansi lonke ibandla. Ithi masigobeni ufikile umoya ongcwele. Ufikile umoya ongcwele. Kuthi i-keyboard ngapha wala. Baphuma abantu wefikile umoya ongcwele. Ithi le nsizwa ke uGama usezohlangana nayo. The following day seyihleli nabangani bayo ababili. Mase kuncokola nabangani bayo. Ithi ndababeka fast, kababeka fast. Bathi usho ngesizulu ndababeka phansi. Ithi yensizwa umbone nomfundisi ngamthi wadlala phansi. Amen. Unobishop eligobile. Uthi uMC ebesithi uyile umoya ongcwele. Uthi uGama eyiqhubeka ezinsizwa zincokola. Sezincokola naye uGama.
sekuncola amazidlula kudlula intombazana uthi hey Gamisto obheka la mntwana lo. Insizwa ibivutha conference. Ibithi quote amavesi conference. Ibithobisa abantu conference. But the following day sayibona amantombazane zabantwana. Sekwazi ubabiza abantwana ukubheka la mntwana lo. Amen. Abantu bethetha ngomntwana onguJesu. Awusisela ngomntwana oyintombazana. Seyithi umbheke medlula lo mntwana. What's the problem lapha? Uyalazi iqiniso. Uyazi namabhathini okuba twist. Idithi ugobe nomfundisi. Nomfundisi ukwehla umoya ongcwele. Sispark. Wonke umuntu uthi uyayincoma lo dodo wathi MC. Mayiphuma inhliziyo ibolile. Ayihambi kuqiniso. Uthi uJohn kuyintokozo enkulu ukubona abantu beqhubeka kuqiniso. Kuyintokozo enkulu bazalwane ukuthi masingabonana after 10 years ngabonana namhlanje ukubona usathi uJesu uyinkosi. How many ebesinabe varsity esikolweni ebesikade sivutha nabo sigibela esibhasi sishumela ivangeli nabo uthi mayekubona ngoku othi ubone esitratweni ubone sefihle izandla kanje bese edlula hayibo ihana again le. Khona yakenzeka even khona esikolweni kuba khona into ekuthiwa i-magic tour. Yazi noba yazi bhe. Kuthiwa i-magic tour beku-event enkulu ufika o-DJ tira ufika abantu abakhulu. Insizwa sikhonza naye. Sithi siyaphuma ke ngoku Friday thina siphuma bese siyo practice esontweni. Masiphuma siyo practice esontweni siye ebhasini sihlangana nayo le ndoda. Imnyama lutywala, inxele imnyama. Kodwa at least sabona ukuthi uyamazi lo muntu ukhonza naye. And wazi thini? Ithi nawe ama-artist ulapha. Bathi mina ngiyebhasini. Amen. Anizanga kwiphathi le. Ithi nawe ama-artist ulapha. Dithi nisuka practice indoda mina ngiyebhasini. Amen. Yini problem iyalazi iqiniso but ayihambi kuqiniso. Nabantu abanjalo kulula ukulingeka. Kulula even abaprofeti ukufika kubo. Abakhohlise because vele lo muntu iqiniso ulithatha izinto elight. Into ayisebenzisa emehlanga abazalwana. Umuntu othi uthetha naye athetha kwedlule even naye conversation ayithathe kanje ayibambe kanje conversation awuqotela amavesi but mayephuma lapho impilo kuyefana. Uyahleba ukhohlakela nomona kuyefana. Akahambi kuqiniso. Bazalwane asizanga la ebandleni akuyo college bandla. Asizanga ngizokufundisa iqiniso ukuthi ulazi nje enhloko. Sokufundisa iqiniso ukuthi lisuka enhloko liye enhliziyweni liye ezandleni. Enhliziyweni liye emehlweni, enhliziyweni liye endlebeni, enhliziyweni liye kunyawo. Uphathani, ubukani, uhambaphi, ukhuluma njani, ulalelani. Uthi John uyintokozo nami mazalo kuyintokozo ukuthi masingabonana ungafana lensizwa apho kuyishame but kube intokozo ezabantu okudala abagcina sibamba izandla sithi wow you're still walking eqinisweni. Amen. Mhlawumbe uye China uhlale 5 years eChina but mawubuya sithi you're still walking in the truth. Kungabi izinhloko uthi John kuyintokozo enkulu ukwazi khona ngibabonileyo ukuthi ngitholile ukuthi abanye abantwana bakho bahamba eqinisweni. Why bekuyintokozo? Because elibandla lihlaselwe ngabantu abasengafundisa iqiniso. Esebefundisa ukuthi inyama ungayikhathaleli kusindisa umoya kuphela. Live anyway how. Befundisa ukuthi inyama ikhohlakele vele kumoya oright ungayinaki inyama. Sibone ku 1 John lonto esosifundiso leso. Unfortunately sasikhona kwibandla lika John sekhona kubabandla amanye namhlanje. Afundisa ukuthi inyama ungayinaki. Yeke inyama idloko ekudlayo. Umoya udlilizwe, unyama idla isono. Ungazibhidanisi lezinto. But basho njalo isifundiso sakho. Dedele udle ekudlayo. Umlomo udla ukudla. Umoya udlilizwe, inyama idla isono. Ungayinqandi. Amen. No John uyintokozo kuyemebona kuba khona abasahamba eqinisweni. But number 2 abahambi nje eqinisweni uverse 5 uthi kepha manje ngiyakunxusa uthi ngiyanxusa unjani kungengathi ngukulobela umyalo omusha kodwa lo esasinawo kwasekuqaleni okuba sithandane.
Ethe ekuqaleni ufike noJesu nomyalo kuJohn 13 verse 34 and 35. Uthi uJesu ndinika umyalo omutsha. Angumyalo omutsha as such because even kuLeviticus 19 verse 18 ebeshilo ukuthi masithandane, love your neighbor. Besike sayibheka Wednesday. Amen. But indlela emsha ngayo lo myalelo sesine example enguJesu ebesikade singenayo kwi-Old Testament. Masimchaza uthando ngoku sesine definition, and lo definition ithi Jesus dying on the cross. Ibikade no definition ingekho, bekuthi thanda neighbor as yourself, but besingalazi oluthando ukuthi lunjani kanti uJesu ufike wazoliveza esiphambanweni wathi nalo uthando. Kungaku 1 John chapter 3 esho njalo. 1 John chapter 3 uthi uthando silwazi ngalokhu ukuthi yena ku verse 16 uthando silwazi ngalokhu ukuthi yena wakudela ukuphila kwakhe ngenxa yethu. Kanjalo ke nathi sifanele ukudela ukuphila kwethu ngenxa yabazalwane. Because the picture esesinayo ngoku yokuthi uJesu wazidela esiphambanweni. uRomans 5 usho njalo uthi nalo ukuthando ukuthi uJesu wasifela esiphambanweni siseyizoni. Azothi futhi there's no greater love than a man lay down his life for his friends. Alukho olunye uthando oludlula uJesu esifela esiphambanweni. Amen. Kungakho silomthetho lo umtsha kodwa ayekho umtsha mdala. Amen. Mdala but ubutsha bawo ukuthi uJesu uyi-example ibikade ingekho. Number 2, even the grace ngoku esiyitholayo ukuthi siwuthobele kahle lo mthetho is better. Because this term is even in the Old Testament, uthi nizobhala umthetho ezinhliziyweni zabo. Galatians sithi ngoku the fruit of the spirit is love. Sekukhona osiphilisa ngaphakathi ukuthi singakwenzi nje ngaphandle kodwa sikwenze ngaphakathi. Amen bazalwane. Azothi nanku lo mthetho. Nanku lo mthetho ukuthi thandana. Ukuthi masithandane. Amen. Ngamanye amazwi bazalwane kumele sihambe kuqiniso but kumele sihambe nakuthanda. And masihamba kuthanda bazalwane it means it's not just an instant. Akuyonto nje yenzeke once. Baninzi abantu ubele once on a good day but the rest of the day kuphelile. Bafana ne-flowers ziyabloom but at the same time after a day or two sekuphelile indaba yabo. Baninzi futhi abathanda ngenjongo embi. Khona uthando olungelo thando ngokweBhayibhile abenza okuhle kuwe but bakwenza belindele. Ubabona phi lapho mase kungabuyiswa bayaphoxeka. Imagine uJesu uyofela izone sithi baxolele uNkulunkulu abakwazi lokwenzayo. Utsho igazi lichichile. Utsho besaqhubeka bambulala. Utsho bengakaphenduki. But abanye bethu uthando lwethu is very conditional. Siya trade. Siya exchange. Siya kweletisa ngothando. I do this for wena, now you must do this for me. You scratch your back, you scratch mine. Kodwa lapho ithi nanku lo myalo sasinawo kwasekuqaleni. Ngumyalo uthi sithandane zabazalwane. Sithandane zabazalwane. John 1 John 3 ebesho into ebalulekileyo again 1 John 3. Ebethu 1 John 3. Ubheka lo luthando ukhuluma ngoluthando verse 17 and 18 uthi kepha uma umuntu enengcebo yezwe bese ebona umzalwane wakhe eswele angamenzeli isihawu uthando laNkulunkulu lungahlala kanjani kuye na? Uverse 18 bantwanyana masingathandi ngezwi nangokukhuluma nje kodwa makubonakale ngezenzo nangeqiniso. Luyabonakala uthando asuluculi nje uphela asulukhulumi nje uphela kodwa kumele libonakala uthando. Andibheke ibe kanjani uverse 17 uza kwinto esimple uthi number 1 khona umuntu osoleyo, number 2 unakho, number 3 uaware ukuthi uswele, but number 4 uyayivala inhliziyo yakho. Igama lisebenzela amethu ungamenzela isawupha. It's almost like ukubona ispring mosiphushela phansi ispring sifuna ukukhuphuka but ukhona umuntu osipressayo almost like even unembeza uthi thanda i-opportunity yokuthi uthande le
Nanku umuntu uswele, unakho musi, unakho. Yena umnikazi athi hey thula wena. Umuntu oyivalayo inhliziyo, athi I will not do this. Une opportunity, une resource, une awareness yokuthi kunesidingo, but still uyayivala inhliziyo. Ukho umuntu aware, but akana resources zokusiza. Ukho umuntu one resource, but akayikho aware. Ube khona umuntu aware, une resource, but akusosidingo lesi luxury lena. But in this case usisidingo. Aware futhi unayo ongakusebenzisa ukuthi uSmith, but uvale inhliziyo. Then umbuzo osele uthando likhona yini kuwe? Azoyivala verse 18 athi masingathandi ngesu. Oh, it's easy to talk. Talk is cheap. Amen. All of us in this room nangoku ilishwa likhulu ukuthi isininzi sethu apha namhlanje sophuma sithi thina siyathanda but singa reevaluate izenzo zethu. Lilishwa likhulu ukuthi sophuma sithi siyabonga mfundisi usikhumbuza ngalento siyenzayo. Inhliziyo zethu even zilalele manje kureke ukuthi uyothola inhliziyo ethi mina ndikuphi kulento ikhulunywayo. Inhliziyo ezininzi zethu singabazalwana hayi ndiyayazi yes. Uyena uJohn ndiyakukhumbula na. Yes uJohn 13 yes umfundisi uyena kule verse ndiyayikhumbula naye. Siphume kufana. Intshumayelo sesishumayela ngothando apha ebandleni. Bekumele sesingashumayele uThessalonians. uThessalonians uthi uPaul ndiyalibona ukuthi uthando luyavama kulo. Uthi ndikhulekela nje ukuthi liqhubeke lovame even more. Ngendlela sekushumayele ngalo even naku 1 John sikushumayela ngothando apha ebandleni. Bekumele ukuthi we are preaching to the choir. But kubonakala libonakala. Lisho likhulu bazalwane ukuthi ngafika abantu ingikulo elibandla. Bafike fabahlala isikhathi but bangaboni uthando. Mhlawumbe hambe befakaza nje ukuthi hey libandle liyalazi ilizwi. Babantu abazi ilizwi laba. Bazalwane not theologians, we Christians. Yini difference? Asiyithathi nje ukuthi into esikumele siyazi nje kuphela, into okumele siyiphile futhi. It's not enough ukusifundisa ukuthi there's different forms of love. There's agape, there's filial, there's this one. Do you love? Ingaba bakhona vina abantu abandleni abakwazi ngokuthi uyathanda. Ungumzalwane onozwelo, ungumzalwane okhathalayo, ungumzalwane okhumbulayo, ungumzalwane olandelayo. Umzalwane onesineke, umzalwane ongazicabangeliyo, umzalwane okho selfish, umzalwane okhathela abantu even at your own loss. uJesu wadedela ukuphila bakhe uzafela abantu ebonasa uthando. Ingaba even akuthi bazalwane ngaba indlela waziwa ngayo ukuthi hey khona umzalwane, ngikho umzalwane le Midrand ungumama omlungu kuthiwa nguKaren. Uyashona a few months back le Midrand chapel la ukhonza khona unkali emashiyane siyamkhumbula umfundisi unkali emashiyane. Akhonza yena unkali. Endifonela unkali, wendifonela inhliziyo iphansi. Limanje likhulu more than 100 abantu. Inhliziyo iphansi limele umlungu lo mama. Bathi kuvakala ukuthi lo mama benesandla kubazalwane impilo zabazalwane. In fact the atmosphere phaya ibingathi we lost a mother. Why the mothers in the church? Lapho mama badala bathatha even abancane osisi babafukame kufutshane nabo babakhuthaza babakhulisa. Lapho baba abakwazi ukusondeza insizwa bazibonisa indlela. Adatho umfundisi. If you are not your brother's keeper, you are your brother's killer. Ekhuluma ngoKain noAbel. There is a way you are treating abazalwane. One way is that you are ignored. One way is that maybe abakhathelanga at all. One way abafiki nokufika engqondweni yakho uthi uJohn lapha no naku umthetho thandanani. Love one another. If anything bazalwane libandla lihlaselwa abaprofeti bamanga nathi sazohlaselwa mabafike ibandla lithandana. Uthi uJesu made iqhubeka ngayo athi yinansi indlela abantu zonazi ukuthi nibabami John 13 verse 35 ngokuthi niyathandana.
ilizwe lizothi malilibuka libone ukuthi bazana noJesu laba, hayi ngokuthi nje bacula amavesi, ngokuthi bayathandana. Even ifamily zethu zizokwazi ubufakazi bokuthi uNkulunkulu yena ukhona phaya ngendlela ukuthi bayathandana laba bantu. Imagine ifamily yakho engayifuni isonto, engafuni iBhayibheli, engafuni kwanto. Ngesikhathi sokudinga kwayo kufika abazalwane. Ngesikhathi kushoniwe kufika abazalwane during the week, bazoklina igceke, bathele ukutya, bathi sizoncedisa nje asifuni kwanto. Imagine ubufakazi obuzosuka lapho ngalo ibandla, indlela elenze ngayo kuwe ngesikhathi esibi. Banye bazothi andilifuni ngomuntu ibandla, kodwa ilabandla liyathandana, bayathandana. Ndabona indlela ebenza ngayo. Amen. Sihamba kweqiniso, sihamba kuthando. But uthando bazalwane nalo kumele singazicabangeli thina ukuthi yini uthando. Ufuna 2 John again, verse 6, uthi nalo uthando. Because sometimes uthando ukuthi siluthatha nje ukuthi yimizwa kuphela. Ubuthando bazalwane kumele liqale kwintando, will, i-will. Uthando kumele lithande kusinqumo. You must decide to love abazalwane. You cannot wait to love abazalwane. Beka indlela ayibeka ngayo verse 6 ka2 John. Uthando yilolu ke ukuba sihambe ngokwemiyalo yakhe. And uyiqaphele, uqale besithi lo myalo wokuthi sithandane, which was singular, but ngoku seyimininzi imiyalo. Yilo uthi kuba sihambe ngokwemiyalo yakhe. Yilo umyalo njengalokho nawo uzwa sekuqaleni okumele sihambe ngawo. But uthando luyathobela bazalwane. Love obeys. Azihambi opposite lezinto. Ukuthi kunabantu abathobelayo, sithi sibafake futhi abanye kwicategory ukuthi hayi ngama legalist abahambi kwigrace laba bathi kumele ungakwenza okunye, kumele ungakwenza okunye. Kanti imithetho kuThixo bazalwane. Imithetho ethi masingakhulumi kabi ngabanye abantu, masingahlebi, masingabi nomona, masingenzi ubufebe. Imithetho esoNkulunkulu. Akumelanga umntwana kaThixo ohamba kude nesono kuthiwe hayi ulegalistic nxa uthi ubaleka isono ufuna uba ngcwele ngenxa yaKristu. Uthando luyathobela. Uthando kuyomizwa kuphela. Uthando obeys imiyalo kaNkulunkulu. How do we know that you love God? How do you know that you love us? How do you obey God? Which means bazalwane, ayikho isimo, sikwisimo la uzophula umthetho kaNkulunkulu and then uthi usenza uthando. Don't save us by disobeying uThixo uthi wenza uthando. Ngamanye amazwi ungahambi uyontshontsha imali uthi uzonikela esontweni. You disobeying uThixo. Uthando luyathobela bazalwane imiyalo kaNkulunkulu. In other words, even how we relate to each other, the best way I can love you is to obey uThixo. Why lethi balekile icinge nawe? Siphoxana kakhulu because one of us is not obeying uThixo. Ukuxabana kwethu apho kusuka khona, one or both of us is not obeying one of umthetho kaThixo. Take a scenario simple. Philippians 2 verse 3 uthi mesitsho lapha thathana abanye abantu ukuthi babaleke ukwedlula wena. Consider others as more significant than yourself. Take others ukuthi babaleke ukwedlula wena. Baba badeserve ukwedlula wena. Baba into kumele sibe right ukwedlula wena. Take them more ukuthi babaleke more than wena. Nabazalwane, lo uthatha lo uthi ubaleke ukwedlula. Lo uthatha lo uthi ubaleke ukwedlula. Bese kuyabanda nathi ijacket iyi1. Bazoxabana abazalwane. Yazi baxolisa yini? Ukuthi ayithathe. Noma uthi ayithathe ngathi ngene isigqoke nje isikipha. Hayi right. Noma uthi ithathe. Why lapho wabini bathobela uNkulunkulu. But into eyenzeka isikhathi esininzi iyatsala ijacket.
yazi ikazuka ijacket because omnye ufunela kuye nomnye ufunela kuye. Now sibheke which time apho ke waxabana nabantu kungekuku ukuthi omnye wena akathobela umthetho kaNkulunkulu. If you are selfless, awukho selfish, yini ngawuxabanisa nabantu? If you are selfless, awucabangeli wena ucabanga ukuthi abantu bababaleleyo, yini ngakuphoxa? Uphoxakala njani uzibona as nothing? Uphoxakala because uzibona as something. Verse 4 Philippians 2 dathi lingabheki okwenu kuphela kodwa bhekani nokwabanye. Look out not for your own selves only but also for the needs of others. Uthando mazalwane uqinisile uJohn mesithi ukuthobela uNkulunkulu. The best way I can love you is by obeying God because God's law is perfect of how we should relate to each other. Sometimes uxabano wethu is because one of us unomona. Sometimes uxabano wethu one of us proud. Sometimes uxabano wethu one of us une anger issue. One of us uxabano wethu sometimes one of us akwazi ukucontrol ulwimi. Sometimes uxabano wethu omnye uzicabangela kakhulu too sensitive. Ukhuluma into nje encane seyamphoxa why uzithathela phezulu. At all moments apho singabona uthando, one of us is disobeying God or two of us. So sesixabane simthobela uNkulunkulu sobabili. Show me a scenario apho sixabana kodwa both of us sithobela uNkulunkulu. Amen bazalwane. Amen. Uthi John uyathobela. If you obey God, that's the best way you can love abazalwane. Don't rush to obey bona abazalwane. Obey God to love them. The best way to love them is not to obey them, is to obey God. Even sebexabene abazalwane. Beqhubeka benjalo bexabene, one of them is not obeying God. It's either this one ekuthiwe hamba uyoxolisa, hamba uyolungisa indaba. Ukushiya igift yakho ku-altar Matthew chapter 5 uyolungisa indaba. It's either nguye ongathobeliyo akayi kuyoxolisa. It's either the other one ku Matthew chapter 18 apho the kumele lixolelane 77 times 7. Unlimited. It's either nguye ongaxoleliyo, but one of you is disobeying God. Love obeys. Kwelibandla uJohn the best way angaliqinisa ngalo ukuthi malihambe kuqiniso, malihambe kuthando, malihambe kuthobeleni. Ungawuthobela abazalwane singakucabangeli nje ukuthi hayi ke ugqoko ngendlela ethile moya esontweni ukwenza okuthile emithetho leyo but injani inhliziyo. God has given us laws not just in terms of what to do but even in inhliziyo zethu attitude ekumele sikhona kwinhliziyo. Are you patient? Then you are not loving. Are you gentle? Then you are not loving if you are not gentle. Diyabuza again intoni engaxabanisa abantu abathobelayo. Ithi isithelo zikamoya, uthando, peace, joy, happiness, self-control, faithfulness, gentleness. Uthi bezoyivala uJohn against lezi zinto akunamthetho. Ngamanye amazwi maziphuphuma kumzalwane lezinto, kumzalwane lo ongumthi abantu abangahlala phansi kwawo bathola umthunzi, abangatya kwizithelo zawo bathola ukwakheka. Iproblem yethu singabazalwane asiyomithi enjalo enezithelo, siyimithi enameva. Umuntu mesondela nje kuwe uyahlatywa. We are thorny believers. If anyone comes close to us, we have thorns in different areas. Akululu uthando lo. Bazalwane manje sizibuza ukuthi uthobela na? Even nakubantu ongavani nabo ukuzibuza ukuthi nawe uthobele na? Kubantu nesichibi kubo uthobele na? iBhayibheli lithi must be hospitable. Masingekho hospitable asithobele uNkulunkulu. But masithobele uNkulunkulu othe must be hospitable, then sikwazi ukubonisa uthando kubantu, kubazalwane. Sikwazi ukubamkela emizini yethu abazalwane. Sibamkela because uNkulunkulu uthe must be hospitable.
Kubenefita abanye abazalwane kuthando lolo, but lolo thando luthobela uNkulunkulu othe masibe hospitable. Ukuba hospitable kukuhoya okanye ukunaka even strangers. Abantu ongabaziyo, how much more obaziyo? Love obeys. We walk eqinisweni. We walk uthando, but oluthando bazalwane lolu lweBhayibheli luyathobela. I can't love you by cheating you. I can't love you by lying to you. That's not love. God has said I must not lie. I must speak the truth to one another. Ephesians chapter 4. Therefore, man ndithobela ndikhuluma iqiniso ningakhuluma amanga wena ndiyakuthanda kanjalo. Sometimes linyazo ukuthi abantu bakhuluma amanga. Ukhuluma amanga because akathobelanga umthetho. Bazalwane, love obeys. If we obeyed God, that's the best way to love one another. Nakwelibandla, the best way singathandana ngalo is not direct ukuthi sigijimisane nje kuphela, but it's first upward before iye horizontal. uJesu uthini Matthew chapter 22? This is the greatest law. Love God your God with all your heart. A heart that loves God is a heart that will love the neighbor. We don't love the neighbor because there's a first problem in the first law. Ethi masithanda uNkulunkulu. Kune part inhliziyweni engamthandi uNkulunkulu, then isiveza ukuthi ngathanda abazalwane. You can't love abazalwane ungathanda uNkulunkulu. Love obeys. Love obeys God. Uthando luqala phezulu before luye phansi bazalwane. Ungakwesitsho verse 6 uthando lolu akululo konke lokho besicabanga ukuthi lulu. Lemizwa, how do you feel? It doesn't matter how I feel. The Lord has said I must love you, and therefore I'm going to love you. Now, it doesn't matter what I feel about you. I am going to give you. I am going to serve you. It doesn't matter how I feel about it. I am going to show you. You are walking in sin. Love, let confront. Lubeka ukwesaba ecaleni. Lithi ngiyombonisa umfowethu iqiniso awenzanga kahle lapho. If nawe uthobela uNkulunkulu othe masiphenduke masingenzanga kahle uzothi ngiyabonga undibonise apho ngenzi kahle uNkulunkulu ngiyaxolisa. Then both of them say good right. Because both are obeying Uthixo. How do you obey when Matthew 18 verse 15 message if ubona umfowenu esonweni hamba uye kuye? Just justify it and this is I don't feel right. Do you wait for a feeling? Do you entabeni uyogcoba ivaseline uyokhulekela feeling? uNkulunkulu, I don't feel right about this uNkulunkulu. Umthetho ushilo, go to your brother. Abanye bethu wait for a feeling before we obey. A feeling must follow your obedience. I'm going to do God's will, whatever it takes. Ngizokwenza ithando kaThixo, ndithanda, ndingathandi because ndiyayazi ukuthi ngilungele. Imizwa izondithola ndisenza intando kaNkulunkulu. If iyafuna ukunjoyina, mayingafuni ingahlala pha but ngizokwenza intando kaNkulunkulu. Now befuna ukukhohlisa kuhle ukuthi imizwa yakho nayo ilandele because nayo imizwa iyadisobey. Yazi yakhuthaza, you can be angry at God. You can feel this. Bazalwane imizwa nayo iyadisobey. UDavid ekwazi ukuthetha nayo athi bless the Lord oh my soul. Akathethi nenyama lapho. Mbonga uJehova mphefumulo wayo phansi. Mbonga uJehova. Feelings can disobey. It matters how you feel about God. Amazwi nayo imizwa ingahlali ixesha elide ingalandelanga ukuthobela. Kumele nayo ilandele because mayisele phaya then kusebenzeka uso uthobela ngehypocrisy, uthobela ngelegalism, uthobela ngepride, uthobela ngokuzenzisa because imizwa isele. Uyayenza lento but awuyithandi. Ubotshwe ngamatrain ukuthi ndiyenze lento but wena you yourself awuyithandi and wathola opportunity encinci ulandela imizwa. Feelings must follow the truth as well.
yilolu uthando ukuthobela. Amen bazalwane. So uJohn ukubaqinisa nathi siqinisa even nathi kulabo bazalwane namhlanje. Manje ngiyathoza bahambe eqinisweni. Uthi nanku umyalo uthandanana. Ngigqibela ngokuthi uthando sezakheli, we are not creative. Uthando is to obey God. And I would hope bazalwane all of us singayithathe sibe honest with God. Moments lapho uqaphuka khona, is it because you uthobela uNkulunkulu? Moments lapho uxabana nomuntu, is it because uthobela uNkulunkulu na, because love obeys? How are you when it comes to this? Are you obedient to Thixo othe masibe kanje sibe kanje kuthando? Let me read 1 Corinthians 13 and then we pray. 1 Corinthians 13 and then we pray. And so, let's be honest before God. First Corinthians 13. I love Luke 18 and I was where a temple in iti banomusa gum is sown. First Corinthians 13. So verse 1 then I will pray. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi, kodwa uma ngingenalo uthando ngifana nethusi elikhencezayo nensimbi encencethayo. Noma ngaprofetha ngiqonde izimfihlakalo zonke, ngibe nolwazi lonke konke, noma ngiyanokukholwa konke ongagudluza izintaba, kodwa uma ngingenalo uthando angiyinto yalutho. Noma nginganikela ngakho konke enginakho, nginikele ngisho nangomzimba wami ukuze ngizigabise, kodwa uma ngingenalo uthando alungisizi ngalutho. Uthando luyabekezela, uthando lumnene, uthando lunamhawu, uthando lusigabisi, uthando lusikhukhumezi, uthando lusiphathi ngokungafanele, uthando lusifunela okwalo, uthando lucunuki, uthando lunamagqubu, uthando luthokoza ongalungile, kodwa luthokozela iqiniso. Uthando lusibekela zonke izinto, lukholwa yizo zonke, lubekezela izinto zonke. Uthando lusoze lwaphela. Nakuba ukuprofeta kodwa kuyakukhawuka, nakuba izilimi ziyakunqamuka, nakuba ungulwazi luyakuphela, kodwa uthando alusoze laphela. Asikhuleni Baba, siyakubonga izwi lakho. Osize Nkosi, sithe sisweleyo. All of us are lacking, Lord. Asihambi ngeqiniso, asihambi ngothando, asihambi ngokuthobela. Ingxaki esinazo somandla ezibeninzi is because asikuthobelanga wena kuqala. Ingxaki esinazo apho singathandanga abazalwane is because asukuthandanga wena kuqala somandla. Namhlanje siyakunxusa ukuthi ube nomusa kuthi. Usithethelele, usixolele izono zethu. Futhi usiphumusa ukuthi siguquke. Usiphumusa ngokuthi sithande njengoba uKristu wathanda ibandla walifela. Teach us to love and show us uJesu onguye osithande to the point of death on the cross. Konke simusa egameni lomfelo wethu Yesu Kristu. Amen.